Сейчас принесу. And Alva, yesterday in flight, you present Kyrgyzstan. I get him ordered from the Kazakhstan special traditional national. National сырға. Это national этот. Really? Yes. Весь набор And казахстанских Traditional gift. Like a как traditional. серебро деген қалай? Silver, Silver. Ручная работа. handmade Silver. silver. Кеше тақсаңшы құлағын ана жақтан барып былай барасыз ба? Ол ашып көрсін да. Yeah. She's loving. Ананы именно несі бар ғой? Саған ата Гердокул Это silver and надпись. қолдан жасалған. Handmade. 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 Ага. А вы же по-английски говорите? Ой, чуть-чуть. Kazakh traditional and the girls traditional. Ah, for me. Jewelry, да. Jewelry. For me. Thank you. Yes. How it's like this, Nurlan. Sırası var. İyi günlerde kullan. Thank you. Neslihan Atagül Dogulu. Aa, ismini de yazmış. А? Dogulu. Да. Специально. Thank you. Да, Thank you. Thank you. Мы размер не знали? Или как там? Не был безразмерный. Его можно сжимать. Maybe like that or like that. Which one? Yes, yes, Oversize. yes. О, yeah. Как тебе понравится. А вот этот можно сжимать, да, если размеры. Thank you. You can Это do сертификат. push and then we by yourself. Yes. Yardım edebilirim kızım. Oldu. Главное, для кадровой есть. Вы все сами несли. Так, кого мен айтам? Зачем? Неслихан, сертификат. Что это Okay. серебро? Thank you so much. А это кадр берем. Come on, really? Just chocolate. All chocolate. Why, Nurlan? Silver. I want to check. Thank you. Do you like it? Yes. Thank I you. love it. Thank you. Это Айкош Айдия. Алла долго выбирали. And cheesecake? And Қазақ. Бұл Шоколад. біздің қазақтың киіз үйі ғой. Traditional evi қазақ. Юр. Yurt. And Yurt. это Çadır. 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 And also it's with sugar, huh?